Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpu arterek mentau benai naitung arajar arpo. Menteri Sorkar uba pet yakatnat ke koi kekhia uba Alexander Elheng ringkat ke jingsen ranlang UMLA ke nong temai uba Charles Pongrom nang tau director jong katnat ke koi kekhia u Dr. Amanwar kentopru yaki duai di ki doktor ki Asha bat ki Anganwadi ki lalaj ban pensai bat pesotho syaki nong snong jong ka snong lom pengat nong temai baki dai ban ai ke jing trelang bat ki bor jong katnat ke koi kekhia haka beidei ba kejingwat bnia yaki tu ki beriau ki balai kendo yaki bapang COVID-19 ki basyong basa haka ni kesnong kumban chukudau hang ni ka tu ka ni ki nosong snong jong ka ni kesnong ki balangat haka ni kejingpang ki dan menta hapadeng kejingsha sumar ha corona care center kat ba ki weipat yaki balatep kum ki primary contact la pensyong quarantine ni ki halayeng na kabenta khatsau sngi haka ji alang ka balalong haka ni kesnong uba al hak ulai tho bakatnat ka kwat kya kan sapalong da kajingle tes naphang ya baro ki nosong snong ki basyong basa haka ni kesnong ban lap lot yaki brio ki bayo yau niu jingpang haka ni kasngi katnat ka kwat kya kala ai tiru da ki dawai thatkti bat ki jingada ya ka khmot bat sentur kontopru yaki dawai penyap kenyang ban sentraj haka ni kesnong lumpangat baro kawai oi nasu tu ba we want haka ni ka por namal ba ni wan ni don ni ru na ka health department ni don kata ka jingket clear ken namal ba ni tip na kini kita mo ni don kita ki positive cases di hoi na ka department jungi nin sia penbet bangin le kata ka rapid antigen test ringkat ba ka district administration mangin suara ek lab technicians na ka district administration jo ka district DMHO office nang tangila ban peloy kata ka rapid antigen test la kadai kasmi saja no nada pan permission le IHS kala ban long kataru mo mangi kanya masih saja ni ru long hindia ke kam duna ka kam tingila ban penbet kata ti na so tu meneru lawani na bashnong jo kalau jenre lawani tendu ya yang beradon kita keteng nama mana ke urban health center ki staff jom primo ki Asha nak ki health workers kila le identify ki high risk and low risk people mo kila don lupa kata list di hoi na sutu menta nama kila don lupa kata list kala sok jadi tingila manwan le kata rapid antigen test la satu desi saja yang saya coordinate lang by Dr. Mukim ringkat bagai district administration ban penbet dia kata namta ni ro yang saya wan ai awareness programs na health department na directorate of health services mo na office of DHS nila ay rai banadu arkuway hadu arkunda hadu like kuway tarik July kindon kini ki officers ringkat bagi staff kinlej kidong baper ban ai awareness kumno ban yung behavior change ke management kumno ngiri ban le ke ngiri ban le kenang ba hoi ngasutu ba ngimla ban piare ni jipam nila apni ban sutu ba ni deki asymptomatic carriers ladang ni slow ila dia bagi deki asymptomatic carriers kemudian ladang ni slow bagi dan tau yang jipam tika ngiri ban le kemudian ni dei ba ban buat kita ki health advisories ni batai ni hab dei ki mask ni hab dan kita physical distancing ni hab care dapat bani jan bati no habani jan kamtam bagi temban bagi pergi beriu ba lo kita men bagi beriu beran lupa jimpang hakamet jongki nila ai ki advisory gitu ni ya gitu nila ada orang taki pun sih ban buat terkini ki ban fikir hakaya ke hak dingi kedu lalu kestangan ni ke pandemi ni la ong hi na tukupor ba ha ka tukupor ngim padon jintip tangba ye baro kun sak anfur hi ba takor ki anfur ni sesuatu kumno ngin la mentang bat ni la panele persa ini virus ningkong yang social distancing life kadang ya ikut ni la ong mentang physical distancing, ni mau social distancing, ni long physical distancing, kalau armita dan yang lagi. Ketingguan mentang ni kalau bah, ni don diberi dibayo yang ni COVID virus. But menin apa mengia crunch pengi kan ni, kadang ketingnya keluar jenggot ni yang pang kacakat, apa deh?
Takarau Malaysia phone ini di Napua District wan berdip kesam wan pengasam noi bayang ni virus nginumla wanile krem gajing ai ki kaman ki karyang dan snow nang snow but ki way citizen de state but ngai ida tiket kia de snow gela menga station dalai lamang tu ni sa sopo nang mo bawat tumno kiyo tiket snow mo nang kitlomar jinut haganor kam kini gayeng kiyo ndai mentang ngatang ilale contact tracing ngila sopo tumno bawat but masan tip hi beklayo positif na po na kalian health department kilaya lang ki kita ngoi mentang ngihapan ya kajing perhat hamai kani kajing ile kajing ngimla chile judum kadi benton kajing start but ngila ongi kan fusin kani kajing start kan ni ko wan hin ngi breu kajing start kadi lamba kajing diwai jongki Wan no suksong kajing ikeleng saudam ndai tang kani ka state kajing kari ko hoi bagi wan kajing start ka wan najrong but kani kajing start ka lemba kabuan ya leaders ki jangi di formulate di policy ilang kan fusin ke ke bagi batha ini sam ye duai bagi ni leaders jangi kit ai ya kajing bagi leaders jangi ki nyoi kajing start makin lang penyelam yang ni hapeng gani ke unsang wadan mentah Bakam kongsan yakni baru akibat naga bahayang basam ki belayo ya kini ka COVID-19 baru kini ki tracing contact lada datang ki belayo naga liang jong surkaru hende dadon manu ki belai kendu bat kini ki brio ki belayo ya kini ka jingpang coronavirus sobha banwan sikhamat ban ai gerteng ha kisnong jongpi agar teng ha the nearest police station dan ni agar teng ha kini ki health workers jungi ki asha ki don nanta ki don kene ka urban health sub center hang ni lada ki ailing ba keteng ha kiru di doktor hang ni don ni doktor mukim ya ki ila ban a ya ki keteng juki khnang ba kan putsuk ban le ya kene ka random testing saga medical ethics si numla remonu menuru ban penbena ya keteng segi pajba lada ki pajba ki kwa hi ban le voluntarily dada manga ngayu gadi kenyang Jepang dada manga kuat bertip yang beriu baru kepertai ngelaban ong sih kuat kubur ngelaban ong sih media ba manga ngelayu COVID-19 jadi manga hi dalade kum kinu doktor ru dada no patient ulet ban let juga show doktor bun ong ba ngelet ban pha check up utau doktor umnumna ban disclose jaga Jepang jong tahu patient umnumla nuru nomor ka medical ethics si kenumsha ban le jadi nak tagadau ngi ai lingba jong gi rong ba snong subu ko mentah lumpengat layo kita gi geteng gi bayo yo COVID-19 ngi ai gi rong ba snong khana gi rong ba snong kin le ek ek badon kam kubor dingi pai ba ka deh gi bangin le ga random test baro ha ju go poru ban le ya disinfectant ha baro gi snong ba khamtam le ha ga tu ga jaka bayo yo ni khunyang Jepang ban declare no kum ka containment area pinado bangi sngo minin lembak gi nong punya snong ti ke baning kong yang alakli ang yang itu ki yeng ki ba yo itu ka Jingpang filape bahane nomor bating teng kum bala batai Dr. Aman War minne kebun sin ki brio kim ya pa ni ka Jingpang hende ka kelaman ka Jingpang na ka depression te ban light na kita ki AKA ni de ban sumar khamba susu ya ka long yeng hi bor koi dak bo pinbiang ye ki kitar kini kita ke marba mardi nomor dan ki yang ki ba duk sisa jadi ada ngim manch khmat kum ka snong kum unong mi khmat ha nomor pinchu depend tang ha sarkar tang ha department juga health balkin le lut barot tum lalong ke tum lahiru it's humanly impossible but la da kum ka snong menta kala kit khiang sngo ya kani ka long yeng di ba mi sim ke te minin ngala krani kata haus snong te gyong em gidan kam ki pipi kit na marba kini ki boleh diharap tu kayeng ki kamting kan dia kata hoi psychological itu kedan di kipan di pipi kis dengan ai menin khasantali au ship kai bo bidan kam ngin pinmiang tambah sumar bai tu kaya lagi primary context na kalian ka sarkar kilale na kalian ka snong la dep ai ka jing tha ba miswang la dep sam te ka tu jing ai jing erap kadang dan ki ong telada duna te ngin sai ke pi la dangi hap krong nang ni nang ta hakini ki poring hable
Tapi pinbang saya ki kenapa? Katu ka mental depression kap dia manru. Kap dia manru. Similar rung katu nei. But comes new katu ka jingpang bani ka ni ka corona. Tawar kuslai. Abatai ki doktor lahun media beli social distancing kami yang kami sejengai kan dia. Untuk kan. Dia lah kot ka jingpa. Mo. Waktu tu ngidang sah ka jing ir jing sodum jalong panik hadin berkilaja kini jing dia song jengi ngkong pangiwe hadin ngiyo apa selangut tolong songut dia galong ke ba jing susi galong ke song ma samtam wangin poi perhat song iberit ngiyo dekat ne dan dia ke jing wan jing kini galong ngidap ke jing sokmen ke bakau ma maria tip beja kuni menin gila e kendo e doktor riwa lawan haddak gila e penbej bangin ya bang macam mestap Maka kamtam jing sungur kala isu MLA jengi ba chalet sungur lamba jengi yala man pembek gini ke bro hadir gini dia ko bang ngilong sing nala malong hadrak ngrak ru haponeng wa sing pun saya wa serki gini lai platform kan klaiwan kan ne kamtam sebang impoi perkap bakan long ru kan ne ke kono yang dong ki nong ru to magang ki mlok manyem penlang hata ka dur babiang ngila sebuk di kitungum bukan sawa song ba kowe